bagwere tukono kuwongo kuno tukono kumutwe wunu wibiwe nkukunala olumba politician abagwere tukono kuwongo kuno singa swenswe ne bugwere tuli kuna mativi omanyumba swenswena nitufollowinga ke story ya Muhammad Segirinya swenswe ntugi followinga ze nangenda beiro ku TV ni ntyama kuti ni nsirika politician abagwere banyuma ukuba kubanga muli bibi muli biryanfusi nadala abafugireku ekyo tinumamu Segirinya amalire ennaku 9 omu parliament nabagulira abantu be ambulance 2 nabazimbira eddwaliro ateekere mamalezi ngo Segirinya nga bajanjabira werere free tibakutola kukadde kit singa balondi be bugwere balina ma TV ni babala masima boku social media ni ba following gaku Muhammad Segirinya MP omwezat eya madrena ke 9 omu parliament na bange manifesto ye eji yakolere nge madro kutuko ku bantu be ba politician abagwere imwe mubere mufunira uzu beidawe naku 9 kesi tubana ba politician ise ugwere batukala katere myanka tata bawulire kenso ne bayire to bawakalulu bali kuira bananga bagwere abagwere to tolire niki kesi tukolera vida tukonana parliament erine sente mulondo omuntu alumirirwa abantu be abakolera kino monere ku story ya Muhammad Segirinya endaku 9 na a project jedwalire weire mamalezi buli kimo ambulance giriwo gikola era bere musibe gikola abere mulwaire gikola male kase male bubokisi male banu bana abera labirira abamulekwa abawulaka mwasirizi bana mwandu ibanange ne wiriye obani kale ne wulya kwa bede bikali bitambula ku media ndikwe wulya wa Muhammad Segirinya iyabera fune sente imeka niyo musaizo kuba were milioni 2 ogule motoka nakati nze nakanka kaire kako tinagule motoka aje sente jaba mu constituency yange era ni jaba awula banange abalonda bagwere abalonda bagwere tukonana nokala katemi aka mitano 10 male mmeka nengo ulakola kako kokoleira abantu bo singa bagwere tulina ma TV sensor ate nze mama ita bagwere so tusinga ulalu nituone byafa ebya Segirinya tubetwa okuba politician migo ukuba ukubi kuba omuntu yandizire yetakinyo mu bino mumpakalulu era atenga yafugireku tumuuleki yakolere abawula tukube ate banange tube banyigi tubakube kubanga tebaya basobola kuyamba bayina access tuyamba net batuyambire lwaki kiza kwemererayo nitukiule kyakolere nga kiula lwaki tukwata tukuba ukubi tukwata tukube bayina access tuyamba stupid net batuyamba tunone omuntu wafugireku ntiye ate bafugireku chance tubawe naye abana batufugireku batudodereku ebyo bakolere omuntu adodeku nakolere ekyo ninkole ekyo omuntu abatemi yanke 9 amalate myezi enaku 9 niye myezi 3 na Edward Reweire ambulance awula bana bagwere abalondi abagwere tukonana bine bizo bibi biza utuiba tukonana nadala kwabo abakalakatireke babanga bawuleki badodaku abatukalakatira bawuleki badodaku tukonana
ono Muhammad Segirinya bali kumukunga aze hero bali kumukunga oti bakunga niki no mwana ulama ino munwa alukunga Muhammad Segirinya ali kumukunga ali ukunga naye ebyonga amalire ne uli akaba imwabe mupiba isaba sigere abe ugwere niki kitwali batumulaku esitole ya munanywe muri ujione tambula amona mkwatu wire kensoni amobe zetima ite nato mutabule ensoni na basigala nga bulansoni mbati mkwati wire kensoni mwire mtu tawanyembo mutaka kalulu nenga mkwati wire ensoni timtawana no kuira ofuga abantu emyaka 10 5 nengo ule kinte kiwateka ku lugalonte kicho nakolere kicho abagwere mbakunga ebisaiza ne bakali banu bayina access tuyamba naye bawula myoyo giyamba nkunga ugwere nena tinkunga udaka yenkani bayina access tuyamba nere bawula myoyo gituyamba Segirinya beiro muyikomera abeiro mulwaire ye service tukiro mu constituency bana balo kuina inoti bigino bine bya mutoyi izule yongolikako mpachi batukoleire bugwere banangi tufune ma TV gabeko mba nyumba kino kikuru